Langfer Mondol Congress Committee atum join extended ame ke paman pon. Ranger Cingbarong hangahin pen kang hua theng pikin Abdun. Hanjang langsung weekly market along MS Bharat Automobile Showroom kang pupon. Perangkia klembang Samir Bhuyan mate Nazmul Hogia Phan Dipu Prastab along pen Kesor. Aruni Phai Thomke Bre Serni Langfer Mondol Congress Committee tumpen join extended ame ke paman pon. Bangso me Mohes Sohana hin pen se me chari pon. Sonsialu hiya man pen Kari Banglong District Congress Committee ame Phusum Rong Hang Chitong dun lapen XMLA Joyram Ingleng XMLA Kling Duning Ti XM Rotoning Ti XM Bidasing Rong Pilapen Congress asong along klem dam rapera bang phwa bang phe tum chitong dun rinti. Jasemet pet non ke bang GMP election along Congress asong aphan kapahai dunang jia puthaksi chethan chimum pon pado lason se PCC PMCC PYCC tumpen party along ke klem ke dam nang jia puthak tami chingbai pado ponsi mesen pen me pachun pon walong komaji pen Rakesh Rong kharnang ke lo birta Malong News. Lakhain koirapo nili PMC constituency ke parleu borpung arlong botila pen borlang soi ing nama thengpi kai ke taron ripen ke rok kapar hung berabang phaphan nebing nang pon long lu lapena lang limen la ke daplang sar hansia rong asar hun hansi pucipang thek pon long lason se ke dam tangaru ni phai thom ke bajo apor malom ke plak tanga thengpi registration number ka bia tragalong thapon pen arlong boti borlang sonat pen ke bang boma por hu thek dun long si ranger chingbai rong hang la penari asang ho tum thek dun long si khang dun lu bonta sang se sidam jilu la so jog Ranger la penari asang ho to mafia piar plung dun lu lason sila bang so traga bang Golaghat district Bogijan Chutiana Pathar MS Bora timber and staging a cooler ar lusi palu dam lu Ranger tum ta pali dun si kuruk dun lu bonta traga te wara tum bang kar la bajok inu da phanta long dun dedet lason si pupu forest department atum birta chipi pen chingki che thansi arona teng pen sai teng ponlo pusi Ranger hin pen than pachini pon bonta la solong ke manghumi me alam thela ke kanghua theng pila pen gari tame nepon pe det ke kupia chingki pahem sodoma puta matha me pusi rada tum pen che than pon renti kanghua teng fikar thang atrak ingnang pon pe se traga betri la pen ar lo ke do ingchina so san si wan chat pusi alam klang pon lu halapu asia pronop teron kai ke kaning jiber theng pi kang hupona tuma phan nep si sodak pening sai ji pusi ningje pon pon lo bon tame non ke alaman chat si paman rong ke manghumi me ke theng pi kang hupona bang puta rong asar hun han si pusi pang thek pon long pa me lo tang te nilib rong asar ame tum pen la puson theng pi theng prang ke panahok vera bang phwa phan jibia sai paklem thuber long alang ma puta cherok to gara tum pen karji pon patola si nona por forest department an parta Kari Banglong autonomous council hin pen sodak pen kelang chari pon pila pen sai deng pon pi polotang te anso si theng pi kang hua phai nang baji angring nang tu thukok bo pusi arada tum pen ningje pon renti news desk report Malong News. Malik amen. Thank you Johan. I think you want nala ni Hun. Kur ke? kur ke hanse. Gambra ko tan sao. Orang gambra di. Nuga hela kisi kini. Itu tuh reliable source pen itu information long lo. Je borlang so paret sari huti pen bang bom hut. Itu kan information ang pilo je latung sari huti pare lo buenge. Itu tik itu mah forest guard sakit topi pen home guard. La kikeng dun bom hut itu non Ladakh Bogijan Golaghat district long si agari pen la timber tak detect lo militum Ladakh conjointly la Golaghat district range office tumpen la ke itum conjointly claim nang kok bo sai deng nang kok range office pon nang kok bo itum Kari Banglong purti pinak lo muti dan lo la ke range office pon nang kok Bibian tadi sa. Bibi itum lot semar eta visi itum pachinik Hum kan sir? apum ginon itum hisap Kali hum kan gari hum kan. gari hum Hum te. Te hala ke claim vek amunit men sini ma. ke claim back amunit fan itum net long lidalo alang itum kati cuilo Te non ke la bang so theng pina tum la lut kuri pola range office pon podi ne vire. la range office pon ipan si itum oripo Te nan tum ke chinia teng pen la non la dak la bang so mile long apa thak nang ni tum kan sini. malik tum fan necessary action and back nang kok night duty claim pon bom lo ke itu me ahut pen angkang the ko ni staff
kage kompen itum bor ibom bom lo claim pon bom lo peneng January achik lo nepon long lo la sarguti lo inge la hapu la koila mati ta ne achik lo chetene dalo adapter ne sis long lo sitame itum range office pothai plot ti dak bibi satum phan bange itum non wang bom sitame lahai tum bange itum department hin pen sitame necessary step and necessary action Wo signify isiarni hanjang langsung weekly market along MS Bharat Automobile Showroom Kang Pupon. Laso along aluhiaman pen kacetong don kabel tanggal SBI CCI branch manager ari deng pen si ing Pupon. Lason se hanjang langsung bazar komite hin pen hemari tokbi rong asar kamala kanta be Roman Hansel pen doloi kro tum tame chetong. Laso Kang Pupon along hiraino deka aphan area service manager la pen mokut rong pia aphan sales manager ar pupek pon se mesen pen Kang po jai mek pachun pon hanjang langsung bera Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News. Ini tum ini laso ani kini ini hanya langsung long besi asurum nili tum kang kupon lo dak non daily market long. Dasi laso asurum nili tum ini kang kupon ke laki langsung lo. Nili tum madak long hanjang langsung long nang abang ku bangki mani jong si kiti apan sektor nangi pete nili tum finance people ji. Nili tum ada finance bank finance tentang lo Siaram finance atau Mahindra finance ada nili tum people po. Dasi nili okon nili tum long la Mahindra la so atekor cakali nili tum long atekor am so ahom kitienda long konji. Dasi ku pipi atekor manang nili tum nang jian sa nili tum manang kon nang berta lo. Nili tum nang itu man joy keben nili tum finance nang pipi po. Dasi pini lada nili tum keceng silang buka jane lagi first time nili tum kang pupon lo. Dasi nang itu mani jong si nang itu non kitia po nang lo si. Sektor nang dia bangku teman nili tum manang berta lo. Nili tum bank finance nang lo nili tum nang pupon itu. Nah, bangso long nali tuman kodak lo nak homri kan dilong ko. Ladak nili tuman nak homri nai kela hanjang langsung malo dak daily market malo nili panang kitong lo mana nili tumang manager duji nako nili adupo nili tuman nang kitong nili tum finance akam anbag nili tum PPR natang mana nili tum hanman pula mak. La loan Mapor do mak ini lantan apor lantan di tuan. Mana nili tuman aja apor tami nili tum contact number kipido la so contact number teng benang nili tum nang birtai kan nili tum nang kitong ko. Lalu tum dak soyong do mati nili tum showroom bina ladak ke ada udah showroom tu ini tu box apa nak doji, kasi nanti tu ada ni tu mana humri tu ni tu mana kan ada tu pun itu. loan process bang kon back Loan proses bang ni tu marji ni jauh sih kagus pe ni civil mission betul ni tu kedai ni ta ni thom ni prevent sa ni tu kiji labang. Kedam tangar ni inu da perangkia klembang Samir Bhuyan mate Nazmul hogi po abang po apiso la pena so po apan kit hengkit jok kachene kaholo jok apiso hin pen di fo thana along FIR pidam le alang li state news la pen loker portal news along se perangkia sai claim dun bom bonta alang le apu thaka piso hin pen ang ton alam than pon simang humi me alam tami klang pon lason se alang le adhar card la pen voter ID ta hinido la pen asetina long se amen ta kapre alang ni mena binong la ke Nazmul hogi po se apiso pen than pon la sila puson kachikrong thap mate duplicate document semar pen Hindu ari supu kachikrong pen longria long perangkia sai ke claim long pop ke phere me ang thek binong lo lasi dipu press ta pa hin pen lahai alam chingwai chingsai pen ahok per alam chinisi pen rempon lo la pen alang lipan dipu press ta balong pen tame kai kia phan sor pon plot lo la pen duplicate document semar pen perangkia sai ke claim donan parta arona tang karkhana jok DPC hin pen stame alang lipan dipu thana long lamhoi pidam lo lamhoi ke pa bon pon up hai la ke C/N 52/23.u/s 498/468/467/506.IPC.C/N 51/23. Lasi non ke wang jar nistame madua perangkia hem tun lapen press club atum stame dim klong ke pek pon pe det dia phan di phu press club ame phu borsing rong phara hin pen sodak pen than pachini pon news desk report Malong News. আজি কিছুদিন পূৰ্বে ডিফু আৰক্ষীয়ে সমীৰ ভূঞা বুলি স্বপ্নবাহী ভুৱা সাংবাদিক এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণ হ'ল তেওঁৰ পৰিবাৰৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেখেতক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। ইয়াৰোপৰি এই সমীৰ ভূঞা বোলা সাংবাদিকজনে 2খন আধাৰ কাৰ্ড আৰু 2খন ভোটাৰ ID ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যিটো আইনমতে দণ্ডনীয়।
গতিকে এনেদৰে ভুৱা সাংবাদিক ছদ্মবেহী সাংবাদিকক আমি ডিফু প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা আৰু ডিফু সংবাদ জগতৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই দিছোঁ। কাৰণ এই মানুহজনে সংবাদ মাধ্যমক কলুষিত কৰিছে, বদনাম কৰিছে। গতিকে এনে মানুহ সংবাদ জগতত থকাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই। ইয়াৰ উপৰি কাৰ্বি আংলঙত যিমান সংবাদ গোষ্ঠী আছে, যিমান প্ৰিণ্ট মিডিয়া আছে, যিমান পৰ্টেল, যিমান ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আছে, সকলোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ যে তেওঁক কোনো হাউচতে, কোনো মিডিয়া হাউচতে যাতে তেওঁক নলয়। ইয়াৰ উপৰি অসমৰ আন সংবাদ মাধ্যম আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়া সকলোতে তেওঁক নল'বলৈ আমি ডিফু প্ৰেছ ক্লাবৰ হৈ আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনে মানুহ আমাৰ এই সংবাদ জগতখনত থাকিব নোৱাৰে। আৰু এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম বা প্ৰকৃত পৰিচয় বেলেগ, কিন্তু সমীৰ ভূঞা তেওঁ এটা ছদ্মনাম। এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? এই ঘটনাটোক মই অতি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁ ডিমাপুৰত থাকোঁতে নজমুল হক বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়ে, কিন্তু ডিফুলৈ আহিলেই সমীৰ ভূঞা বুলি তেওঁ নিজকে দাবী কৰে। গতিকে এইটো ভাল কথা হোৱা নাই। গতিকে সংবাদ মাধ্যমতো তেওঁৰ স্থান কোনো নাই। গতিকে আমি সংবাদ জগতৰ পৰা তেওঁক বৰ্জন কৰিছোঁ, বয়কট কৰিছোঁ আৰু সকলো মানুহেই তেওঁক বৰ্জন কৰক। Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.